Ikaze mwese mukurikiye Blando TV show. Amakuru tugezeho none ahangaha nuko Ishimwe Dieudonné wamenyekanye nka Prince Kid yamaze kongera gutabwa muri yombi. Ni nyuma y'igihe kitari gito uno mugabo ahunze igihugu nyuma yo kuba yahamijwe ibyaha tugiye kukubwira. Ubu noneho yaje kubatabwa muri yombi aho yari yarahungiye. Kora subscribe niba aribwo ugeze hano kuri Blando TV show, ukande kunzogera kugira ngo ujye wumva notification. Ishimwe Dieudonné cyangwa se Prince Kid wahamijwe n'ubutabera bw'u Rwanda ibyaha byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina, yatawe muri yombi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari amaze igihe ari. Amakuru yashyizwe hanze n'urwego rushinzwe iyubahirizwa ry'amategeko areba abinjira n'abasohoka n'imipaka muri Amerika, ICE cyangwa se CIA, avuga ko Prince Kid yatawe muri yombi ku itariki 3 Werurwe 2023 mu mujyi wa Fort Worth muri Texas. Uru rwego rwavuze ko Prince Kid yari amaze iminsi atuye muri Fort Worth mu buryo bunyuranyije n'amategeko, gusa ngo yaninjiye muri Amerika mu buryo mu buryo bwemewe n'amategeko. Amerika yavuze ko uyu mugabo yatawe muri yombi mu rwego rwo kubahiriza icyemezo cy'impapuro zo kumuta muri yombi zashyizweho n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ku 29 Ukwakira 2024. Kugeza ubu Prince Kid afungiye muri kasho z'urwego mbere yuko hafatwa ikindi cyemezo icyo ari cyo cyose mu bijyanye no kumukura muri Amerika. Mu Kwakira 2023 nibwo urukiko rukuru rwakatiye Ishimwe Dieudonné cyangwa se Prince Kid igifungo cy'imyaka 5 rumuhamije ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Mu isomwa ry'uru rubanza yaba Ishimwe Dieudonné n'abamwunganira mu mategeko nta wari uri mu rukiko mu gihe ubushinjacyaha cyangwa se nyine mu rukiko bwo bwari buhagarariwe. Umucamanza yavuze ko yagombaga guhanishwa igifungo cy'imyaka 16, icyakora bitewe n'uko ari ubwa mbere yari akurikiranyweho n'inkiko, igihano cyagabanijwe kigirwa imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 2. Mu Gushyingo 2023 amakuru igihe yahawe nuko Metere Nyembo Emerine wunganiraga Ishimwe Dieudonné mu bijyanye n'amategeko yavuze ko batigeze bajurira ibyemezo cyangwa se bajuririra icyemezo urukiko rwafashe. Ibyaha Prince Kid yarakurikiranyweho bishingiye ku ihohoterwa bivugwa ko yakoreye abakobwa bitabiraga irushanwa rya Miss Rwanda yaramaze igihe kinini ategura binyuze mu kigo cye Rwanda Inspiration Backup. Uno mugabo rero nyuma y'uko bino byaha bitangiye kuba yahise atabwa muri yombi, irushanwa naryo riza kuba rihagarikwa bitunguranye, dore ko kugeza uyu munsi nyuma ya Miss Divine Muheto binavugwa ko ari we nkomoko y'ifungwa rya Prince Kid, niwe Miss uheruka gutorwa, niwe rwose Miss wa nyuma, dore ko irushanwa ryahise rihagarikwa burundu. Reka ngushimire cyane, ibindi bijyanye n'aya makuru tuzakomeza kubikurikiranira hafi. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Shalom shalom.